شارع الضلال وشارع الحرام والحلال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yarin isab kita biyaw na adlaw ini na hinumpong sab sin pag-continue sin program sin Markaz Al-Iman sin pagkuha na ni Sheikh Sansibar Jamahali. So inshallah subhanahu wa ta'ala itukbal na mo biyaw kanin microphone supaya continue na in last pangadyan itukbal niya kato. Tafadhal fadilatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin matuyo dumungog sarta humati sin pangadji panghindo ding Allah subhanahu wa ta'ala iban ding sunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hamhapon in insyaallah ta'ala pangadjian hikatu ding kitab al-usul al-thalatha. Nakawa na to pangadjian lima bayin muqaddimannya sarta nakawa na to day sab into masail amuin mawajib ingaton sin tiap-tiap manusia. Demikianin upat masail nakawa na to day sab iban demikian nakawa na to in agama Ibrahim alaihi salatu wassalam amuin papasinguran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta in kita nyo naraak day sab si mingud agama piyang Hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiyaon insyaallah ta'ala basahun nato in pangadyan ni kaupat daing kitab al-usul al-thalatha inagay Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Fa idza qila laka mal usul al-thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. In aghniya fa idza qila laka, apabila kau asubuhun ini pangasuburay di kato tanyo dunya iban pangasuburay sabi ni kato tanyo halam sing kubul biya sin nakawan to pangadyan di mabay. Karena in manusia apabila siya datungan sing kamatay sarta hikalun siya palam sing kubul niya way pagduaro pangasubuan siya sing pangasubuin. Uning pangasubu mal usulul thalatha bang uning pagyan usulul thalatha. In usulul thalatha biya na sinha kitab ini amuin in title sin kitab al usulul thalatha naban kaulong niya asubuhun bang uning usulul thalatha allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha amuin mawajib hatiap-tiap manusia in subaynya hatihun. Mawajib hatiap-tiap manusia in subaynya pangadjiun. Unubahain usulul salasa atawakan tu usulan amuin mawajib ingatun si manusia. Faqul, pabila kawasubuhun si udaran di hadunya atawakan malaikat halam sing kumulin mga subukaymu yari inja jawaban musim pangasubuin. Faqul ma'rifatul abdi rabbahu, pamungkaw inday nga usulul thalatha amuin mawajib ingatun si manusia ma'rifatul abdi rabbahu, pag-ingat sin ipun hatuhan niya. Di makna suway mo hatihunin Tuhan mo, suway mo ingatun in Tuhan mo sin siya'y nagpapanjari kay mo, siya'y magbuhi kay mo, siya'y magpatay kay mo, iban siya raisab in mapatut pag-ibadatan mo. Amuyan in Tuhan nagpapanjari kay mo Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaruan niya mawajib ingatun si manusia dahil nga kitab al-usul al-thalatha
wa dinahu. Iban sin pag-ingat sin ipon na agama niya. Subay mo ingatunin agama mo. Karena yung pag-ingat sin agama, hukuman niya wajib. In agama mo amunin agama Islam. In agama Islam amuin in agama singkatan kanabihan iban karasulan. In agama Islam amurain in taimang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaw nag-agama duking dagha agama Islam, di taimang sin Allah ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini katunya wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini katuray nga usul thalatha amunay pag-ingat sin ipon hanabi niya. Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ini bang kau asubuhun bang unin usul thalatha sibu din pangasubo kay mo yan din di hadunya at awakan din di tuha adlaw akhirah. In jawab mo intu in usul thalatha amuin mawajib ingatun sin manusia, amunin pag-ingat niya sin agama niya, pag-ingat niya sin Tuhan niya, iban pag-ingat niya sin Nabi niya. May tabaha amuin tu ini in biyutang sadyara hindi. At tawakan may ta in taod na sin mga usul amun usulos thalasa in biyutang na hindihin. Sabab lang sin mga ulama amunay nin asas sin agama. Amunay nin puunan sin agama. Bangkaw humati sin agama Islam, suway muna hatihun mo ito ini. Hatihun mo Tuhan mo, hatihun mo agama mo, iban hatihun mo in Nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab din dito mga amuin nanununtut ilmo, mabayang humati sin agama, ayaw na sila humati sin kitab malaggo. Ayaw na sila humati sin ilmu mataas. Bang nilari na kapahamanin asas. Bang nilari na kapahamanin puunan sin panghindot sin agama Islam. Bihat turay sa pag-ibadat. Di ko man jari mag-ibadat. Tumunay sin sambahayang. Tumunay sin puasa. Tumunay sin zakat. Apabila rin mo minsan kaingatan bang sin Tuhan mo. Adakala makapagtuhan kau paruay ng Tuhan nagpapanjari kayo mo. Adakala makapagtuhan kau hasiwo pagkayo mo piyapanjari rin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau nagtuhan bihat tu wayroon pagduarwa. Nakahinang kau sin sa laggo dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na inka kahinang syirik. Puwas ting pagsabot sin Syekh rahimahullahu ta'ala. Sintu usulan amuin mawajib ingatun sin manusia. Ang panisyabot hambuk-hambuk. Biar inbahin pag-ingat mo Tuhan mo. Biar diinbahin pag-ingat mo agama mo. Biar diinbahin pag-ingat mo Nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagis ni Syekh rahimahullah ta'ala, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ apabila kau iyanun bang hisin Tuhan mo, فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهِ yari ninja jawaban. Pamung kau Rabbi Allah, in Tuhan ku Allah. Isuin Tuhan Allah, Tuhan mo yan. Alladhi Rabbani. Amo in Tuhan nagparihala kaku. Wa Rabba jami'al alamina bini'amihi. Iban siya rin sabin nagparihala hakatan alam sing kanikmat-nikmatan niya. Wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu. Iban siya na yung pag-ibadatan ko. Siya na yung pagtag-ipunan ko. Iban wayroon na pagtag-ipunan ko dukain din kanya. Wa dalilu qawluhu ta'ala. In dalil na farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In pupudjihan tuput tunggal pa Allah ta'ala Tuhan singkatan alam. Wa kullu ma siwa Allahu alam. Iban ingkatan dukain dengan Allah Ta'ala in pagtawad kanya alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Ibanin aku hambuk na ko rin pagtawad alam. In agisin Syekh rahimahullah Ta'ala, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ apabila kau asubuhun bang hisuin Tuhan mo, qul pamung kau, jawab kau, sibu dari ni hadunya atau kan alam sing kubul. In jawaban mu Rabbi Allah. In Tuhanku Allah, alladhi Rabbani,
Amuin Tuhan nagparihala ka ako. Allah subhanahu wa ta'ala nagparihala hakatan manusia. Iban siya rin sabi nagparihala hakatan piya panjari niya. Inkarya sa disingkatan dahil Hawaii. Piyaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampain manusia. Piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala inkarya sa liway roon. Piyaon sin Allah ta'ala manusia. Dan kanapo na to Adam alayhi salatu wassalam. Piya panjari sin Allah ta'ala ring hanupa. Kan Isa alayhi salatu wassalam. Demikian bihat turaisab. Inna masala Isa inda Allahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Mattantudin piyagsibuan hi Isa iban hi Adam. Biya panjari sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan halupa. In manusia demikian. Bukun in nagpapanjari kayo hi inakmu atawakan hi amakmu. Bat malainkan in sila yan sawab sadya. In sila yan tiranan sadya. Adapun in nagpapanjari kayo Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala piyarihala niya kau. Dahil doon kau halau sintian hi inakmu. In karya salimuway. Piyaon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon man kau naon. Sampai huyupan kau sin nyawa. Naon man nyawa lihanmu. Sampai nakahibal na kau. Sampai naon in kabuhi dahil doon kaymo. Sampai piyakaon pa kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun pag-usaha mo haram sintian hi inakmu. Di kau pagpakaon hi inakmu. Sabang hi inakmu nakaon sin uno-uno kakaon. Nikmat riziki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy sabyat tu in riziki mo sumud maun palam simbaran mo. Makaon mo yung kakaon. Amuin riziki kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyarihala ko sin Tuhan mo. Wairun niya ko piyasaran. Ba't bang amuin tiyambul sa sin Allah ta'ala. In lalawayan sin pagkaon. Dahil hapusod mo. Di na sumud maun kayo yung kakaon. Bang sadya, tiyan sin Allah ta'ala, pagnapas mo halang sintiyan, hina mo. Ikaw makanapas, mapatay ko. Dahil pa rin Allah subhanahu wa ta'ala, sangat kawasa. Siya yung nagpapanjari kayo mo. Iban wayroon niya kapyasaran. Ba't malainkan ridjikian kau sintuhan mo. Dahil doon pa kau halang sintiyan, hiinak mo. In ridjiki mo, 5 bay. Dahil hapag-usaha, hiinak mo. At tabakan dahil hapag-usaha, yamak mo. Bangyat tunakaon nila in usaha. Amo in piyagtuyuan nila. Rijiki mo. Dahil dito hatu sumuday sab. Maun pawaran mo in rijiki mo. Piyapanjari kay mo. In rijiki mo. Amo in tiyataw kay mo. Sintuhan nagpapanjari kay mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli piyag anak man kau. Limahil na kau maripadunya. Damikyan way mo na kau piyasaran sintuhan mo. Ba't malainkan piyarihala niya kau. Piyalago niya kau. Ipat niya kau, rijikian niya kau, sampai nasadya si mangput in pangumulan mo, sampai nasadya kau limaas, wayroon magrijiki kay mo, ba't malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab din dito, apabila kau asumuhon bang isintuhan mo, jawab kau in Tuhan ko, amu in Tuhan nagparihala ka ako, iban damikyan siya ray sabing Tuhan, nagparihala hakatan alam, labay ring hakanikmat-nikmatan niya. In nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tay manghud na mga kami Islam lando tuod mataod sobra-sobrahan yung dirihan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil naman hagin lupaan maun pakararat dakatan jujukop sin Allah ta'ala yung rijiki niya in Allah subhanahu wa ta'ala bang siya magpapanjari sobra-sobrahan sadya in tanda niya bang kau imitong sinpanggi bukunhat hambu mainkan bangunganan panggi satu sama taut pembahagian niya. Matu ko pa ista damikyan. Bukun hat hambukin ista piyapanjari kayo sin Tuhan. Bat malainkan di nama itungin taot sin ista piyapanjari. Amuin ista. Minsan nganan sadya simbaha sa tahambuk ista. So pamanganan mo ista kulapu. Bukun pahat hambuk ista kulapu yung piyapanjari kayo sin Allah ta'ala. Bat malainkan mataod. Bukun hat mataod. Ba't malainkan piyag pabidda pa sin Allah ta'ala dagbus. Aung kakitaan muruon kulay dagbus niya. Kulay walna niya. Aung day dun kabangin walna niya. Aung day dun itum. Aung day dun gaddu. Sobra-sobra ni Allah ta'ala. Sobra-sobra inpiyapanjar sin Allah ta'ala. Bal labi-labihan. Inyan rijiki kataan sin Allah ta'ala kayo.
Ang piyapanjari sin Allah Ta'ala, rijiki direct marikay mo. Direct mapakay mo. Direct mausan mo. Kaya na sinasabot takay na istayaon. Piyapanjari sin Allah Ta'ala, makaon mo. Namikyanin pa yaon. Bukas, piyapanjari sin Allah Ta'ala, kayo mo makaon mo. Sa adakalaon, papiyapanjari sin Allah Ta'ala, rijiki mo raysab. Wayroon mo sadya kaya pahaman. Wayroon mo sadya kaya hatihan. Adakala imyan kau may tabahay Tuhan nagpapanjari pa si mga lumot ini. Sindi kuray ni makaon. Way mo kaya ingatan, ingkatan yan piyapanjari aon kapuusan niya. Lumot, di mo saan makaon. Sa ingata, inlumot yan aon kakunahan niya. Inlumot yan makaon si mga siwi-siwi istalong sindakat. In siwi-siwi istalong murik pura makaon. Uno pa yung kapuusan niyahan. Uning kapuusan si mga ibis yan, sinida ko magkaon. Aun ista siwi-siwi piyapanjari sin Allah Ta'ala, in kakaon nila lumot. Bangki maun ista siwi-siwi yan lumot. In ista siwi-siwi yan, minsan muri makaon. Makaon yan sin pagkay nila ista. Amuin ista malago din kaniyang kumaon kaniya. Hati niya nausal siya. Nausal rin lumot sin ista siwi-siwi. Inista siwi-siwi sabyaw nausal sinista malago din kaniya. Inista malago din kaniya yaon. Nakaon na sim mga ista kulapo. Nakaon na sim mga ista puti. Nakaon na sin mga ista uno-uno na ista kumaon kaniya. Inista kimaon kaniya yato. Amo sabyat to yung kakaon sin manusia. Hasabab din dito inpagpapanjari sin Allah Ta'ala sin rijiki mo. Aun waktu direct. Aun waktu indirect. Kaya na sin pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakatan piya panjari niya. Batbang sadyan Allah Ta'ala, piya hundong ninhangin ini. Adakala aun dugalan magi-ista-ista. Aun dugalan mamimingit halaud. Aun dugalan mamumukot. Law niya mahangin na sadyayan. Bagyo na sadyayan. Wayron na mausahat ta. Wayron mo kaya ingatan. Bangyan piya hundong sin Allah Ta'ala, inhangin, di na humuyok palaud. Tumtuma wayroon na mabingit mo. Tumtuma wayroon na mapukot mo. May tayat to. Sabab amo yan indumihil kabuhianan, sin piya panjari sin Allah Ta'ala halaud. Bang wayroon na inhangin, di na maghihibal indakat. Tumtuma malawa na in oxygen haram sindakat yan. Bang malawa na yung oxygen halang sindagat yan, uno pa yung hipag napas sinista. Di na makanapas sinista. Hangkan yan makanapas sinista. Sabab paglibuton sin Allah Ta'ala yung dunya ini. Sabab ipagpahuyop sin Allah Ta'ala. Paghuyopon sinhangin indagat. Bang yato na huyop sinhangin indagat. Dahil dituhat tumao kabin oxygen niya. Bang nao kabin oxygen niya, dahil dituhat tumakanapas. Piyapanjari sin Allah Ta'ala halam sindakat. Bang nakanapas ng piyapanjari sin Allah Ta'ala halam sindakat, amunanin rijiki sin manusia. Asabab din dito in Allah Ta'ala ang hikmat. Ang hikmat may ta magparatong hangin. Ang hikmat may ta magparatong ulan. Ang hikmat may ta magparatong alon. Ikarayo sadyayan katan. Hangkan namang sadyatay mo sin manusia. Piyapanjari sin Allah Ta'ala, inyan ikarayo sadyakan niya. Sababin Allah Ta'ala di siya magparatong bat malaingkan inyan hikarayaw sadya manusia. Intanda na sampay alon, sampay hangin makusog, inyan hikarayaw may ta mahibal impiyapanjari sin Allah Ta'ala halang sindakat ampay katanyan bukon yan uno bang uno hangkan sila piyapanjari bat malaingkan hasupaya sadya magmumpaat kay mo inyan rijiki kay mo bukon sani maksud sin Tuhan nagpapanjari haista alam sindakat hasupaya sila mag-ibadat. Wayron sila raak sin Allah Ta'ala mag-ibadat. In naraak sin Allah Ta'ala mag-ibadat. Amuin ikaw bang sa manusia. Adapun in kaista-istaan harakat. Iban sin piyapanjari niya halawd hagin lupaan. Kahayup-hayupan. Inyan hasupaya sadya mag-serve kayo patan. In agin yaray dihay ni. In Allah Ta'ala amuin Tuhan nagparihala akaku. Iban siya ray sabin Tuhan nagparihala akatan piyapanjari niya. Siya ray sabin Tuhan nagparihala akatan alam labay ring hakanikmat-nikmatan niya. Ben na sinasabot ta kaina.
Mataw din nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain Allah ta'ala, siya nagpapanjari kako. Siya nagbuhi kako. Siya nagpatay kako. Siya nagrejiki kako. Uno ba ay mapatut hinangon ko. Laong sin Sheikh rahimallahu ta'ala, wa huwa ma'budi, laysa li ma'budun siwahu. Iban siya na yung pag-ibadatan ko. Siya na yung pagtag-ipunan ko. Iban di natuod ako magtag-ipon, di natuod ako mag-ibadat, pero wain ba yung kanya. Sa puas din kaingat mo sintuhan ni nagpapanjari kayo mo. Subay risab siya yung mapatut pag-ibadatan mo. Di manjari Allah Ta'ala nagbutang sin ilong mo. Allah Ta'ala nagpalingkat sin mata mo. Allah Ta'ala nagpalingkat sin tingog mo. Ubusiyat tubang ka mangayo, dua na ka dua paruwain din kanya. Ubusiyat tubang ka mag-ibadat na ka paruwain din kanya. Asal wairun pagdurwa, bang bihat tuwing kakahinang mo, di kau kalasahan sintuhan mo, bat malaykan kabong sihan kau sintuhan mo. Hasabab din dito puas din nga pag-ingat sin ipon, hatuhan niya, sinintuhan niya Allah Ta'ala nagpapanjari kaniya, nagbuhi kaniya, magpatay kaniya, nagrejiki kaniya, subay resab Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-ibadatan niya. Indalil niya faraman si mahasud si Allah sa suratul Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In pupudyahan tuput tunggal pa Allah Ta'ala, Tuhan singkatan alam. Unin pagyan alam. In pagyan alam, lang sin Sheikh rahimallahu ta'ala, wa kullu ma siwa Allahu alam. Ingkatan sindukay ng Allah Ta'ala siya alam. In manus siya alam. In jin alam. In malaikat alam. In langit iman sin lupa alam. Ingkatan piyapanjar sin Allah Ta'ala. In pagtawag kanya alam. In Allah Ta'ala Tuhan singkatan nyatu. Tuhan singkatan alam. Wa ana wahidun min zalikal alam. Ibanin ako, hambuok ako. Dahil hapagtawagon alam nyatu. Pagkain ikaw nakalamod ng pagtawag alam, subay tuod mamungkaw, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, in pupudjihan, tupot tunggal pa Allah Ta'ala, Tuhan singkatan alam. Ang panagyanapan, laong sin Sheikh rahimallahu ta'ala, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, apabila kau asubuhon bang biyari ining kaingat mo hatuhan mo. Puwas tang pag-ingat mo sintuhan mo. Iban siya ng pag-ibadatan mo. Asubuhon ka. Biar imbahin kaingat mo Tuhan mo. Ato bang murid pa kaingatan ng Tuhan mo. Dan dihay ni dihiran ka ilmu. Bang biya di ining kaingat mo. Biya di ining kakila mo. Hatuhan mo amoy nagpapanjari kayo. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, apabila ka asubuhon bang biyari ining kaingat mo hatuhan mo. Yari inja jawaban. Faqul pamungkaw biayatihi wa makhlukatihi. Kaya ingatan ko yung Tuhan ko dahil mga ayat katanda-tandaan niya. Hati ni aun ayat, aun tanda, bang muyaon kitaon, kaingatan mo sinaunin Allah Ta'ala nagpapanjari ka niya. Wa makhlukatihi, iban si mga piyapanjari ka niya, piyapanjari niya. Bang mo jagahan, bang mo taliun marayaw, bang mo kakitaan yung mga piyapanjari sin Allah Ta'ala, kaingatan mo sinaunin Tuhan. Bang mo jagahan yung kaayat-ayatan niya, katanda-tandaan niya, iban si mga piyapanjari niya, maka iyan kau ni Allah Ta'ala siya hatiin Tuhan sa unan. Bukun hati Tuhan in barhala yaon. Bukun hati Tuhan in santo-santo yaon. Bukun hati Tuhan kuwul yaon. Bukun hati Tuhan in suka yaon. Bukun hati Tuhan in kahayop-hayupan yaon. Jagay in kaayat-ayatan sin Allah Ta'ala, iban si mga piyapanjari niya. Unin day nga mga ayat sin Allah Ta'ala. Law niya wa min ayatihi, inday nga mga katanda-tandaan niya, al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Amo na indum iban sin adlaw, iban sin suka, iban sin bulan. Bang mo kitaw indum iban sin adlaw, aun nagpapanjari kaniya, aun magbaya kaniya. Intanda niya, indum iban sin adlaw niya maka nagkabayan sin Allah Ta'ala. Di tuod dyan magdura indum iban sin adlaw. Bang miyabot na waktu sindum, automatic
tumaykod nin adlaw. Bang dumatong nin adlaw, damit yan tumaykod na sa bindum. Di to dyan magbahat. Di to dyan magdura. Tanda sinaon nagbabaya kanya. Tanda sinaon nagpapanjari kanya. Jaga-jaga hiindum iban sin adlaw. Kaingatan mo tuod dyan Allah Ta'ala siya nagpapanjari karwayan. Damit yan insuha iban simbulan. Insuha iban simbulan piyapanjari sin Allah Ta'ala. Bang mo kita-kita. Bang mo jaga-jagahan. Bang mo pangan na nun marayaw. Insuha iban simbulan. Aun in nagpapanjari kanya. Wa min makhlukatihi. Iban indaing isabha mga piyapanjari niya. As-samawatus sab. Amuna in 7 lapis langit. Wal araduna sab. Iban sin 7 lapis lupa. Allah Ta'ala nagpapanjari kanya. Wairun makakaus. Magpapanjari halangit iban sin lupa. Bukunhat magpapanjari kakausan sin manusia. Bukunhat magpapanjari hindi kakausan sin manusia. Ba't malainkan sampay umabot sa jamat to palangit, di kakausan sin manusia. Minsan paon nagdaawa nakaawat sa pamulan. Adapun mangyat to pataas sin langit, wayun nakakaus. Daing mga manusia. Ba't malainkan amura inkari ilan izin. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak to siya nag-Isra wal Mi'raj. Wal araduna sab. Iban sin 7 lapis lupa. Waman fihinna wama bainahuma. Iban uno-uno na doon halangit iban sin lupa yan. Dito hata sin langit ang piyapanjari sin Allah Ta'ala. Mga kamalaikatan. Wama bainahuma. Iban uno-uno na inhautan niya. Bang mujarahan inhaut sin langit iban sin lupa. Kaingatan mo sinaunin nagpapanjari kanya. Bang mujarahan indaing ha mga piyapanjari sin Allah Ta'ala haut sin langit iban sin lupa ini. Uno-uno na piyapanjari sin Allah Ta'ala bang mujarahan tanto tuod kaingatan mo sinaun in Tuhan. Nagpapanjari hakatan piyapanjari niya ini. Unin dalil niya. In dalil niya farman sin Allah Ta'ala suratu Fussilat. Waddalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Laong sin Allah Ta'ala halam sin Quran iban daing ha mga katanda-tandaan niya. Daing ha mga ayat niya. Amo na indum iban sin adlaw. Wasyamsu wal qamar iban sin suha iban sin bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ayaw tuod kamu sumujud lang sin Allah Ta'ala pasuha iban ayaw kamu sumujud pa bulan. Wasjudu lillahi. Sujud kamu pa Allah Ta'ala. Alladhi khalaqahunna. Amuin nagpapanjari sin suha iban sin bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Bang matan tuod in kaaunan nyo ng ibadat. Hati niya bang kaumatod pasuka iban sin bulan. Ayaw mo isab taliah. Law mukawa sa insuka iban sin bulan siya ng Tuhanon. Ba't malengkan biyaitan ko sin Tuhan. Puas dahil hakita mo yung pagpapanjari. Kabidaan sin pagpapanjari sin suka iban sin bulan. Subay kau tudi sumujud kanila. Ba't malengkan in sujuran mo Allah Ta'ala. Amuin nagpapanjari sin dum iban sin adlaw. Amuin nagpapanjari sin suka iban sin bulan. Inhi karwa dalil niya. Lang sin Allah Ta'ala suratul A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لو سن الله تعالى سورة الأعراف matan tudin Tuhan niyo Allah. Dan dihay ni biyaitaan kita sin Allah Ta'ala. Bang hisin Tuhan tanyo. Imbiyaitaan ni Allah Ta'ala yung Tuhan tanyo. Hisin Allah Ta'ala. Hisin Allah amin Tuhan tanyo. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Amuin nagpapanjari sin langit iban sin lupa. Fi 6 ayyam halawm sin unum adlam.
Dan di ayat ini baitan kita sin Allah Ta'ala. Sin siya nagpapanjar sin langit iman sin lupa, demikian baitaan niya kita bang pila adlaw in luay niya nagpapanjar sin langit iman sin lupa, in ari niya piapanjari niya in langit iman sin lupa, halawm sin unum adlaw. Sarta baitaan niya kita. Puas tayo nga pagpapanjar ni sin langit iman sin lupa, halawm sin unum adlaw, laong niya summa stawa alal arsh. Ampas siya nag-istiwa pababaw sin arash niya. Inhat sin nag-istiwa, imangkat na naimbabaw, sarta timutug, dahin doon hababaw sin arash niya. Yushil laylan nahar, yatlabuhu hasisa. Dahin di ayat ini, biyaitaan kita sin Allah Ta'ala, sin siya ay nagpapanjar sin dum, iban sin adlaw. Wasyamsa wal qamar, iban sin suka, iban sin bulan, wan nujuma damit kaning bituun musakharatin bi amrihi. Miya makad kabayaan sin Allah Ta'ala. Bang uning kabayaan sin Allah Ta'ala, juma tu habituun, iban habulan, iban hasuwa, iban harum, iban haadlaw, amuyat tuin agarun nila, di nila sulangun, in kabayaan sin Allah Ta'ala pagpapanjari kanila. Ala lahul khalq wal amru, bukun ka Allah Ta'ala, in pagpapanjari, hati niya siya nagpapanjar sin dum iban sin adlaw, siya nagpapanjar sin langit iban sin lupa, siya nagpapanjar sin suka iban sin bulan iban sin bituon, siya ray sabin nagpapanjari hakatan manusia, hakatan amuin piapanjari niya rin di hagin lupaan niya, akin lupaan ini. Bukun ka Allah Ta'ala yung nagpapanjari. Wal amru, iban siya ray sabin pagbaya, siya ray sabin tagapagbaya, kanya ray sabin pagbaya, kanya ray sabin kawasa. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha barakatin Allah Ta'ala, amuin Tuhan singkatan alam. Warab, in Rab, amuin siyabot sin Allah Ta'ala suratul Araf, Rabbul Alamin, iban amuin ayat, amuin Rab, siyabot sin Allah Ta'ala suratul Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, in pupujihan tuput tunggal pa Allah Ta'ala Tuhan singkatan alam. Hisyubahan pagyan ng Rabb. Atawakan unubahan pagyan ng Rabb. War Rabbu huwal ma'bud. In Rabb, siya ng pag-ibadatan. Siya ng pagtag-ipunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. In dalil niya, farman niya, hala suratul Baqarah, laong sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya kamu mga manusia, ubudu rabbakum. Pag-ibadat kamu pa Tuhan niyo. Pagtag-ipon kamu pa Tuhan niyo. Hisuin Tuhan pag-ibadatan niyo. Alladhi khalaqakum. Amuin Tuhan nagpapanjari kaniyo. Amuyat din pag-ibadatan niyo. Amuyat yung pagtag-ipunan niyo. Amuin Tuhan nagpapanjari ka niyo. Bukun amuin Tuhan tiyo, Tuhan niyo yan. Ya kamu mga magsisyirik. Sa pagtag-ipunan niyo. Ya kamu mga manusia. Amuin Tuhan nagpapanjari ka niyo. Walladhina min qablikum. Iban siya ray sabin Tuhan. Nagpapanjari ha mga nakaw na rin ka niyo. Nagpapanjari kan Adam. Nagpapanjarikan Musa, nagpapanjarikan Ibrahim, nagpapanjarikan Isa, nagpapanjari hakatan manusia, nagpapanjari hakatan jin, nagpapanjari hakatan malaikat, nagpapanjari hakatan kahayup-hayupan, wain unduhay, bat malainkan Allah Ta'ala. Ang panyagyanapan, law sin Allah Ta'ala, siyain Tuhan, amuin Tuhan niyo, pag-ibadatan niyo, siya'y nagpapanjari ka niyo, siya rin sabihin nagpapanjari, hana ka una rin ka niyo, la'allakum tattakun, mura-murahan magmabuka kami. Hindi di akit sin Allah Ta'ala, magmabuka matukan niyo. Ubus gyanapan niya pa, hasupaya lumuwagin pamaham sin kita niyo, hasupaya lumuwagin panghati sin kita niyo, bangis yu to din Tuhan pag-ibadatan sin kita niyo. Law niya, alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Amuin Tuhan nagpapanjari sing ginupaan patag.
may patag bahaing ginlupaan. Kung bahain ni tiwulong, ang painagi sim mga sila scientist, inagi nila in lupa kuno, in ginlupaan ini, in earth kuno ini tiwulong. Way rin ka nila imyan patag. Ang pain Allah Ta'ala imyan, halam sing Quran, alladhi ja'ala lakumul arda firash. Firasha, patag, biasa pantun hanig, biasa pantun baloy, patag ingin lupaan. How nubahin bunal, how nubahin agarunta. Indunya ini tibulong, atawakan indunya ini patag. In Allah subhanahu wa ta'ala namayta asal bunal, ang sin namayta. Ingin lupaan ini patag. In tanda niya, bang kau manaw ready hagin lupaan ini, di kau mahulog. Biar nasin paglibot imajilan dahil dunya ini. Dahil nga hansipak dunya pahansipak dunya, limibot siya, wayroon siya nahulog. Ba't bang indunya tibulong biya bola, manaw siya rain doon hababaw, makapanaw siya. Sabang siya makatu na paruhol mahulog na siya. Ang paindunya, maglibot kau rin di hababaw sin dunya ini, di kau mahulog. Intanda niya, tanda sin indunya ini patag. Libot sin sila scientist, nagligot sin dunya ini, dahil nga ruhul dunya pahansipak dunya, wayroon siya nahulog. Tanda sin indunya ini patag. Sa dahil sa paglibot nila sin dunya, gimwa siya rin nun haluka hambuk lugal, uwas libot ni dunya ini, nakawa day sab siya rin hambuk lugal, nakaiyan in scientist, in dunya ini launnya timulong. Asabab din ito bang makita kitaon, sibuk dah siya bunal, sibuk dah siya purik, dahil sadya pag-explain kanya. Bang mukawaon, in panag amoy naglibot sin dunya ini, dahil nga panag naan siya gimwa, sampai nakatungga siya nagbalik doon na hambuk lugal, hati niya tibulong in dunya, damikyan, bang mo isap kawaonin, may tasin Allah Ta'ala in dunya patag, bihatu, indeng ha mga lilayan niya. Wasamaa binaa, iban siya ray sabihin nagpapanyari sin langit, binaa. In binaa, hati na piyangkat siya, bunyan, sa pantun building, aun siya pangkat, langit panaglaan, langit hikarwa, langit hikatu, langit hikaupat, langit hikalima, langit hikaunum, langit hikapitu, pitong lapis langit. Kaya panjari sin Allah Ta'ala. Ada pun in hakikan niya, dan biari itu rin hantangan niya, Allah Subhanahu wa Ta'ala in makaingatkan niya. Gaitaan niya sadya kita nyo, sin siya in Tuhan, nagpapanjari sin ginlupaan, siya ray sabing Tuhan, nagpapanjari sin langit. Wa anzala minas sama'i ma'an, sarta in Allah Ta'ala nagpaturun dahing hataas sin langit. Ma'an, tubig, mayta, dahing baha langit magkahulog, in tubig. Pagkabit asin Allah Ta'ala, siya ay nagpapanjari, siya ay nagpaturun, dahing hataas sin langit sin tubig, mayta, dahing baha hataas sin langit magkahulog in tubig. Ang pawang mo jaga-jaga handi pa siya mabut matu pa langit. Intanda niya, aunday nga mga manusia magpakaliw siya rin nga ulan. Magpakaliw siya, dahil nga bubutangan sin ulan. Bangkaw sumakat plane, ang pamakataas nin lupa sin siya katan mo yan, sampay makaliw na kaw, dahil nga bubutangan sin ulan. Sa uway kaw miyabot pataas sin langit. Ang painagis ng Allah Ta'ala, siya'y nagpaturun sin ulan dahil hataas sin langit. Bang bihat, tubang kaw na kayo, rin ha ulan na kayo na kaw rin ha langit. In maksud din dihay ni, bukun in maksud, in ulan magkahog dahil hataas sin langit, amoy langit pito pang kateo. Sa insama, uno-uno, nanayin babaw, makataas dahil kayo minyan sama. In ulan niya wayroon siya miyawat matu palangit, sa yan siya hataas, pagkayan siya taas, pagtawon siya sama.
Napad kasi nagpanawag sin ulan. Siya'y nagpaturon sin ulan. Uno bahain juma tu apabila di magpag-inlulan maripag-inlupan. Laung sin Allah Ta'ala fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ang papiyawa sin Allah Ta'ala dayang hakatumbu-tumbuhan. Dayang hakakahuy-kahuyan. Dayang hakasayul-sayulan. Dayang hakatan panghiyanum. Inyan inagpatubo kanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hasabab sin uno biubuhan niya sin tuwig amuin piyanaog niya dayang hataas sin langit. Pagka ni maog nin ulan sarta timubo ng panghiyanom katumbu-tumbuhan uno bahain maksud hatto. Mayta nagpanawag sin tuwig dayang hataas sin langit. Mayta nagpatubo in Allah Subhanahu wa Ta'ala sin panghiyanom dayang hangin lupaan. Inyan lang sinallahu ta'ala rizqan lakum rijiki kanyo. Rijiki kan siyo. Kato tanyo. Di makna yan na pianaw sinallahu ta'ala ulan. Nag-uulan kainay niyan rijiki tanyo. Piag bubuha panghiyanom. Timubuin panghiyanom. Timubuin kasayul-sayulan. Timubu imbungang kahoy. Inyan lang sinallahu ta'ala rizqan lakum rijiki kanyo. Dan di ayat ini bukod sadya kita biyayta sin Allah Ta'ala siya nagpapanjari katutan. Ba't malaingkan biyayta anday sa kita sin Allah Ta'ala sin siya in magrijiki katutan. Dahil nga ayat panagdaan niya to diyaak kita niya sin Allah Ta'ala mag-ibadat. Diyaak kita niya sin Allah Ta'ala magtagipon. Diyaak kita niya sin Allah Ta'ala manawhid matto kanya. Amuyat yung panagdaan diyaakan manawhid mag-ibadat magtagipon kanya. Ang panyakitan yung liyang. Uno ba sabihin liyangan niya ini? Inliyangan niya ini. Amo na ini insulang sin panagnaan diya akan niya. Uno ba ini? Laung sinallahu ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ayaw niyo tuod lawagi. In Allah Ta'ala limbang pagsyirikan. Ayaw niyo tuod in Allah Ta'ala lawagi limbang pag-ibadatan. Wa antum ta'lamun ingat to kaya ingatan. Bang mo kita mga tay mamudkwa ang Islam. Bang mo panduwahan marayaw in ayat ta suratul Baqarah. Ayat hikakawhaan tag-isa. Pakipahikakawhaan tag-dua. Kabakan min panagnaan dia akan sin Allah Ta'ala rin diha suratul Baqarah. Impanagnaan dia akan niya. Amo na yung pag-ibadat. Amo na yung pagtag-ipon. Amo na yung panauhid. Iban panagnaan isab. Kabakan mulyangan, amo na in pagsyirik. Dahil dihay ni, makawa mo pangadjian. In sa laggo dia akan sintuhan mo, amo na in pagtauhid. Iban in sa laggo, liyangan sintuhan mo, amo na in pagsyirik. Lawhi Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Kathirin, rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya, wal mustahaqqu lil ibadah. In nagpapanjari lang niya singkatan ini, nagpapanjari sin langit, iban sin lupa, iban na sin luon niya, nagpapanjari sin dum, iban sin adlaw, nagpapanjari sin suga, iban sin bulan, iban sin bituon, iban na sin katan, piyapanjari niya, wal mustahaqqu lil ibadah, siyara intag mustahak, siyara intaga kapatut pag-ibadatan, na bangkaw nag-ibadat patuhan mo, wayrun pagduarwa, kaya tunay mo inhak niya, bangkaw isab nagmaksiyat, bangkaw himinang lusa, at awakan nagsyirik, patuhan mo, wayroon pagduarwa, wayroon kaw nakatunay, sinhak, sintuhan mo, sa babilawng Ibn Kathir, in nagpapanjari, singkatan piyapanjari ini, siyarain mapatut, siyarain tagmustahak, pag-ibadatan, hasabab din dito, mga tay manghud na mga Islam, subay tuod kita nyo mag-ibadat, iban mang kita nyo mag-ibadat, subay wayroon pag-ibadat ng singkitan nyo, pat malain kan tupot tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban layuan na tutuod, in uno-uno na kakahinang, dahing mga bahagyan sin ibadat, baamuin pag-ibadat, para wang ding Allah Ta'ala, karna inyan kakahinang syirik, karna inyan kakahinang dosa, sa laggo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan, magmumpaat yung pangadyan singkitan nyo, haad daw ini, insyaallah Ta'ala, ganapan na tudakuman ahad susungon yan in pangadyan dahil hakitab al-usul thalatha amun insulat sinamuk alim sa laggo ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullahu taala mau ditub-tub narendi in pengajian hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu natuk na diumum bin nasihat sin guru sin kita niyo. Alhamdulillah ya inut masuk natuk na matanggusin kitab pengajian kita. Apa Syekh? Sudah masuk na insyaallah ta'ala ya mengindoa kita niyo mukhatam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.